not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information given, that there is someone by your side. Coming back inside my body for a second, there is no way that I'm never gonna try. Hello, where you at, where you been, tell me everything about you, go slow, so I can write it down and become the perfect man for you. What you like, what you don't, you should never be flying so low. Hop into the cockpit, I can be a rocket. Prijadrali smo do Niningo otokov, ampak glizala ena nevihta, tako da sem kar obrnil, ker se sploh ne vidi otoka, kaj šele Pesič. Pihalno je 42 vozilo, tako da sem malo obrnil, sem se v veter postavil, zdaj pa gre nazaj proti prehodu. Težave z raki, ta je po noč ven šel tam mal, sem je skoraj na njega stopil, ta je mehen in po noči je tale več pojedel tega tam malega, tako da zdaj ostavil sem še ta del, ostavil smo morje vrnila. Drugače tole je pa ta krep zdaj, upam, da je crkjen. Ima kar kakšne 2 kile po moje. Za kleščem še malo počakal, nam še prijemil, ker se še malo premikajo. Prej še za mačeto tako malo zagrabil, tako da ne vem. Mi smo se lotili tega kokosovega raka, ampak tole je pa za logaj. Ko bi po kamnu, to je čisti kamen. Ampak je pa velik res. Kakšna klešča ima, če je to moja roka, moja dlan. Oh, there was something leaking on my... Okay, that's from the ground. Daj prim ga malo. Takole trngaš nogo, potem pa takole tolčeš, da poče klep in pol dobi se nasaje pa kar nekaj noter. Evo, tale bo pa za Tima. Look at this size, huh? Samo je nasmeš. And the teeth. Samo... Yeah, only this place. Piece. To boš pa ven potem. Yes. Nevihte nas obkrožajo, zdaj se spet veter obrnil, tako da imamo spet malo valove. Če pa zdaj nevihte gre tle odzadaj za otokom. Zdaj pa grejo z Nataljo malo vodo, bomo pa počivati. Nisva že par tednov ne spala, eno noč normalno, da bi celo noč spala, tako da je čas, da si spočiva. Pogledala kakšen film in to je to. Drugače pa, kot se vidi, lepe barve morja. Prišli so že z otoka, so nama kokose prinesli, so nam zaželeli dobrodošlico. V bistvu nič noče trgovati, pravijo, da nič ne rabijo, sem da naj jih pač obiščemo v vasi, tako da smo rekli, da bomo šli jutri tja jih obiskati. Okay, see you tomorrow, okay? Yes, bye, thank you. Yeah, Thank you for coconuts. Thank you. We are Peter and Natalie. Peter, Natalie. Yes. okay, okay. And you? Trudy, Trudy. Trudy. Okay, nice to meet you. Yeah. And you? this is my daughter, Florida. Florida. Oh, nice name. I like it. And lollipops. We just brought some of the coconut wings. Hello. Hello. So nam prinesli 2 lobsterja, tako da moramo zdaj nekaj narediti z njih. Sta kar velika. Tukaj jih ni, ko smo, ampak so tam na rifu. Oni že vejo, kje. Današnji dan so se pa prebudila v čisto bonaco, čist nič vetra ni.
Tako da je čist mirno. Danes tudi očitno tudi celice dobro delale. Plan je, da gremo danes tle v vas, pa do konca otoka, tam peš pogledati. Tako da bomo malo tukaj, pa lahko bom tudi z dronom malo letel, ker ni vetra. So what if you been sitting there and thinking all this time? Oh, 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 what's your mind's at? Been telling you to make you believe that the right guy ain't right here, right now, right here. I'm not thinking about how long it's gonna take now. I'm just thinking about our lives. You and me just laying blankets on a beach, and then at night I'll sing your favorite lullaby. I'm so glad I didn't give up easy, chasing after you. Mi smo že skoraj pred vasjo in že mahajo, pričakujejo. Oh, it's nice here. You see? I have a little bit more. I have something. It's not See? edible. Oh, for playing. Maybe there's more left. You can pick two. Yeah, it's lots of sea life here, I think, and also the lobsters. We got the lobsters the other Smo day. šli malo v vas. Ta gospod je rekel, da še ne vem koliko let nazaj tukaj sta bila dva otoka, zdaj pa sta se združila tukaj, ko smo tukaj, se pravi tukaj je bila voda. In da je zdaj en otok. Če je res, ne vem, ampak drugače pa tole streho, tole obnavljajo nekje na 5 let. 5 let zdrži ta streha, brez da pušča. And the kids, what are you gonna make? If you The know what you're bicycle. gonna make, you can take another car. Oh, Oh. it's hard. It's hard to do this. You see the teeth of the grater or the scraper? Aha. This one. Can I try? Yeah. Good. Sveži kokos. Oh, we like it. We like this coconut. And you use it for what? For oil. For cooking. Yeah, you can for... put it on your hair. Yeah, it's good for hair, huh? hair. Yeah, it's coconut oil, it's very good. So I saw. And this is also, is it the Talisa wood? No, Is it different? different. Ah, okay. Talisa is more harder than Than this. Because you cannot use Talisa for this canoe? Yes. But They use, okay. yeah, but it's very hard. Yeah, very hard to cut. Oh, nice smell. There are no monkeys. Where is the monkey? Yeah. You take a left. Oh, there's a turn. Oh, big spin!
kikawatan. Mexicolia, Santiponie, Itapokanuta. Ngawaki Christ masin awal kita, ngakuno muhati time kikawatan. Pini Soljeta, Pini Soljeta ya, Pini Soljeta, Pini Soljeta ya, Pini Soljeta. Take over, system belong ground ya, Pini Soljeta. Loliwara, Rabis Kai Kai, Najis Popi, Longutru. Olkain Kai Kai, Bilong Gaden, Olimoye, something true. Make a garden, cleaning, digging, and planting. Growing good food for your family and for everyone to eat. Čist premočeni smo prišli nazaj, smo šli pod eno streho, tle, ki se je ulilo. Tako da smo čist mokri. Let's go, let's go! The factory. Yes. This is the factory, huh? Kome smo pa šli nazaj, ful so bili valovi, dež pada, se zaliva. Bili kar nekaj časa tam v vasi, ampak kar očitno ne bo ponehalo. Smo potem kar šli. Zdaj se je malo mirilo, tudi valovo ni izgleda, smo zbrali najslabši trenutek. Vode je pa dovolj, evo, takole pada, lije. Iskali so naju domačini, včeraj so nama dali lobsterje, jastoge, še neke druge zadeve. Danes so pa prinesli, so nam pa picka prinesli, piščanca, čili, eno vrečko čilija, pa eno kokosovo olje. Tako da vsak dan nam prinesejo, kaj ful so radodarni, pa včeraj smo bili sicer par ur tam pri njih, pa pet smo šli do konca toka. Glavno, skozi nam nosijo stvari. Mislim, da je to edini kraj zdaj na celem potovanju, da so toliko radodarni. Ni dneva, ni jutra, da nimamo takole vreme, skozi ljudi. Se zdaj odpravljava, sem dal gumenjak v vodo že. Greva na kopno malo, včeraj nismo bile nič, tako da. Zdaj pa spet prihaja nevihta, bo videla, če se bo zdaj fajn padalo, bo počakala, drugače bo pa kar šla. Tokrat je sem to boljš, da prihaja iz te smeri, kjer je otok, tako da ni velikih valov. Zdaj par dni smo bili kontraobrnjeni in so bili. Zunaj kar tul okoli teh zajl. Očitno bova še en dan preživela, kar na jadrnici, ker enostavno preveč piha. Imamo 40 vozlov, tako da čakava, če se bo kaj pomirilo, da greva na obalo. Tole zgleda že cel dan naliva, tako da ne greva nikamor danes očitno. V bistvu prihajamo zdaj v deževno obdobje, ampak mi doma že 2 meseca dejansko veliko dežja. Glavno pada, tako da vode je dovolj. Spet imamo vse pušča, čeprav sem tamle spet včeraj sike polno dal. Enostavno voda pride not posod, kje pušča. Ne morem ugotoviti, kje. Where you at, where you been, tell me everything about you. Go slow, so I can write it down and become the perfect man for you. What you like, what you don't, you should never be flying solo.
roasting this for you. Oh, thank you. Thank you very much. I just make this as a gift for me to you. Thank you. Thank you very Okay. much. Thank you. 15 to 15 16 boats? Can. Ah, okay. It's a lot. Yeah. He already prepared the rubbish that Yeah, yeah. going to be bent. Yeah? And when he put it into a long plastic. Yeah? Yeah. It's really nice. Yeah. Beautiful place. Okay. Are we going back? Yes. Say. Huh? Tole je pa šola. Smo šli zdaj čez cel otok peš do tukaj, zdaj pa nazaj. Moram reči, da smo kar kakšno uro hodili v eno smer, tako da bo kar dolgo za nazaj. Čeprav zgleda čisto blizu, tamle tisti konc, tem je tamle na Sidru. Ampak je pa lepo vreme, se je ratalo zdaj 2-3 dni skozi dež padal. I think you can give us to the teacher, then we decide. Yes. If there's, It's okay, we're running out of space and the resources. Everything is helping. maybe end of the year, Running down of we'll be stationaries. some present Yeah. to them. And do things for him. And don't just concentrate on what you're doing. Po dolgem času sva bila v šoli. Dala smo jim ene par svinčnikov, šilčkov, pa tega, kar sva prej. Tule so pa pač razredi, takole zgleda noter. Malo dovoljenje, da greva pogledati, tako da lahko, evo, tukaj imajo učbenike, tablo. Tako v redu, ne? Evo, imajo neki zvezkov pa tega.
We can take What did you say it's called this? lau lau. Lau lau. Lau lau. Evo, to je za jest, noter je kaj noter, tako čisto. To Se pravi, da je samo to noter za jest, ne? Ne, vse drugo. But if it happens to be eaten, Yes. there's no problem at all. This? Yeah? Yeah. Yeah. This? Come, we need to ask you something. Will you cry? Will you cry? Oh, here comes Trudy. Kako pa lahko to primem? Yeah, watch out. Maybe it's better to give back. Tole je pa harpuna, doma narejena. Pred odhodom so nas počastili še s kosilom. Zdaj smo se pa dogovorili, da gremo probat še s tem njihovim tradicionalnim kanujem jadrati, da gremo en krog. Zdaj pripravljajo jadro, pa da vidimo, kako tole leti. Tole predvidevam, da je jambor. Ne vem še čisto točno, kako tole naredijo. Glavno, ne vem, na 4 gremo. Evo, 5 nas je na čovnu, oni še pripravljajo. Mi gremo pa na štartno linijo. We're going fast without sails. Že šivamo. Oh shit, to pa že zdaj leti. If you need help, just tell me. Okay, okay. Okay. Nekaj kvadratov jadra imamo, res leti tole, po občutku, tako bi rekel, gremo kar med 6 in 10 vozli, čeprav mogoče se ne vidi po posnetku, ampak je kar hitro. Tale ima pa kar delo vodo ven zmeče, pa še krmilo drži. Čisto na golo držijo krmilo in usmerje. Vidim, da ful gledajo okoli, kdaj pride sunk, takrat se malo premaknejo po čovnu. On malo bolj prime krmilo in kar poletimo, se kar čuti. Evo, ti mi tam na ozadju.
Yeah, we see the wind when the wind is coming, so we can give way. That's okay. We are flying! Zanima, kako je, če v bumi zadane, to leti globoko noter. Zdaj so pa jambor na drugo stran dal, gremo pa, bomo šli pa v vetek. Že gremo, se že premikamo. Zdaj pa zataknemo tlele. Še letimo. Really nice. Bye. Nazadnje, ko smo šli, sicer smo šli sem ta delček en kratek, je bil maksimalna hitrost 11,4 vozla, kar je hitro, ne. Je pa rekel, da to je najmanjši ta trigger, ki ga imajo še ta je 7-metrski, 9 pa še več. Grejo pa tudi do 20 vozlov ali pa čez, tako da te, ki imajo izvenkarne motorje, ne morejo dohitevati, ko res piha, ko letijo. Tukaj se pa vsak sunk vetra fajn pozna, tako poleti. Tako da bi mogel zatimati. If you're traveling far from the island, Yeah. it will be most faster than Faster, because it's more wind. Yeah. When you face around, we were glad to see you. We enjoyed all the time you stay with us. We don't want all
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. We really felt welcome. Beautiful people Yeah. that I know. Yes. Yeah. So thank you so much. And we will Thank you always for- remember you. Yeah. We will be Yes. here. Huh? Maybe someday we will come back, you never know. Maybe. Smile! Yay! One more with me. Goodbye. Next time. Every single moment, I just hope you feel the same. It heals me when you say that you're done. Take flight. So what have you been sitting there and thinking all this time? Oh, oh, oh. What's your mind?